na Vivian Jail. Say you would see. Eye Vivian Jail now heart film no. Makach na wonu Vivian Jail na mu set wo your bar. Wo mra se wo benen sana wo de be no aduane. Ana nipa na wo be ma na be no aduane no. O de nsasini na beba kumase. Metwetwa ne nsa nyina to agu. Vivian Jail. Ma bie. Yes ye ma nko no aduane na. Kodo ma ma fie. Vivian Jail. Ana ko Julius o se wadam fo no. Ko Julius na bra fie. Maka se me Vivian Jail your bar. One mra me constituency aso be no aduane. Metwetwa ne nsa nyina to agu na makodam. Vivian Jail. Ya ma waduma wo nhwa wo skin no. Say you would see. Ni ama wo letter. Say me to her. Na Vivian prison. And NDC mobile enti Afia Stadium. Muntimi fa na djuma kwa mane me papa Jubilee House. Say mo man here. I say mo papa when Afia Stadium nam no sese skani e jojo ni ye anyway. Abusia Vivian Jail Lawrence ne ho abasem oh yeah. Eye Kumawood actress Vivian Jail na sem ana meken. Na ena meka say die Auntie Mariama rest in peace to Sister Maria May. Silence for a minute, rest in peace to Sister Maria May. Ono dey say rest in peace no that's what ya say. Na Auntie Mariama say Vivian Jail your bat is on no a o dey onsi eye ahafo ano South was all baby school feeding program no or baby bi so won sam yenu obeko Kumase back na ne nsam yenu no ye twitwa wa threaten no amede ho breakdown no e dey bro nti e kire mu se yesi yewura John Mahama na yire Lodina na de appointment letter e dey amano one hwan koka se konforce ko message so ba no subscribe no share na abusia no atumi akoso ayekese na before me di Vivian Jail ne nsama e trend ni bi e dey ebebro no. This episode is probably brought to you by Safe Shipping. Safe Shipping say men kan cho say o amanone say eye US kwasi bro ni koko krom ho na wote ho na wo bo ho adwa wo container bi apese odisi eposo e shipe de bo man kronkron magana mu ha empanimfo se form number ne hwe benkum hwe nifa fa number na from na yemboa wo ma shipping no embra say eye ka na apese odi she container mu eye spare parts home appliance electronic gadgets niema ye shipi efra manone e de ba o man kronkron magana mu say eye si say eye fa eye Safe Shipping contact na empanimfo emonkomo empanimfo say omoye door to door pickup ni delivery nyina no ye ewo maso ye ni mpanimfo monkomo nje emu nchirimu eye abusia yemna yensem so enti sisi amano da so America side die Kumawood actress ene sister nso ankompe no ho asem dindin ya ne sanso hwan Vivian Jail Lawrence ni din agent ne ha ewo internet super wo social media tintankese ne so bia ya fra wo TikTok ene Auntie Mariama ha o so ma sister na so munyo no na asamu no enesen ene nansan ni school feeding program asisi mpanimfo apa hontoma ede ababejai oman kronkron amaganda mu ha se yenyina school feeding program isu ne caterers ahodo omo no aduane no aduane noa enhyase enua enuane mfama ye nkola yo mu osuapo mu school yi nkola yi ha ene me kura manya feelings wo mu da yo na ene eye school feeding program isu ababa som oman kronkron amaganda mu ha mempanifo abom homoden se omo betrem na bibia atumi adimu me na meka say die school feeding program ne bi akwakoso eye ahafo north south east constituency important ho mempanifo den hyehye agu akwam a yato yensa Africa trace enum aduane noa mempanifo so age eye application letters na CV na bia kama na ene mempanifo kire mu se omo wo ho mahu se eye Kumawood actress a ye friend Vivian Jail Lawrence or the appointment letter ede aba say eye ahafo north south east constituency eye school feeding program eye ba be koso no ono ana embeda no na mpanimfo say hene ha ene NDC mabunu a wo ho kire mu say omo da bi yete ase ekura enye yie hene ha ye agida metusire na asem we kura ye koka ne sen ye emre ye moja ni nye eye campaign enkasentia fellow Ghanaians ni osoro amanyoku na ye party NDC hejobodo new National Democratic Congress no omumra na adwuma eba yefama obi otencha 1 bread ya dabi na wonim se Vivian Jail na danfo ni twetwe mutwo pa ene yewura eye chief of staff eye Julius Debra ebie mu kran so na danfo pan so ene yewura John Dramani Mahama na yire Lodina Mahama fi se bia afenu mienu be hia nkomo mu di no ene eni nyina se mefrew na eno na mai kire mu se omo wo ho mahu se Vivian Jail Lawrence the appointment letter no edi abase ono na emeda no na eno na anye Auntie Mariama rest in peace Sister Maria May anye ne de ano tirim se ena America said de Vivian Jail o wonsam yenu o your bat so no a o de onsi ahafo na so obenu aduane bi ana so obeda no obehu ensem bi aye koso no ye mu bi yenye a obi ani ensem bi aye koso no ye mu bi yenye a obi ani se yenye but
the way I see a coming and hold down no any probably nim the bar ye suban city by me ya madre say ka men kasa platform so because maybe I'm person me ya ma boa me ho se me ye enti ka men kasa platform yi so abusiafo momfo buoma ye kakra momfo buoma ye say ye ne to abama ye branch fo no ye de buoma ho mo eti etwa say yes ye de buoma mo regional women's organizers na regional women organizer de buama mo national women organizer ye nyina ya ka bo mo de buama ma ye ho sabi obi nya akwala o party ni nya obi ade a ye nyina ye de a ene ya form see ye party adwuma edi enti na beba se as a constituency women organizer me sanka me my appointment letter krampo eye yetimi ma obi ensa free Accra free Kumasi na ne sanka na appointment letter no de na me constituency be pay school feeding aye e kopenda asen ya pe baby obeda wallahi bakere wallahi bakere a obesi me constituency say obenu aduane me pa mo chawo awie ya na me constituency ni mu nyina ye friend say headmasters ni na school feeding wo omo ho ni nyina me obi a number obi afo me wo me number me wo ho ana ye friend say headmaster ba ko friend me friend mo say ajia ade na ekoso me wo ha oba bia ba say ya ma ne letter so mbed no aduane me say wo ba ba no wo say wo ba bi ana me see you mate me ba ana wo so wa wie na okọ na me say wo boa ye ma ne letter ho ane ma ne letter ana wo so letter no so no wo say letter no ma gloria ene sign ye ene de letter no ma no say o mara me no school feeding na me say sa okay mate ana me de me tu ka ana me kodru ya oni ho ana me je ne number me frɛ ya eye Vivian J na o hate film no Vivian J ani amane school a wo ba be noa Vivian J nya o ba nche me Vivian J nya o man nche o man na me no mo call campaign me ye campaign o me consultancy me hu Vivian J o ho makach na wo no Vivian J na mu set wo your ba wo mra se wo be ne nsa na wo de be no aduane ana nipa na wo be ma na be no aduane no o de nsasini na be ba Kumasi me twitwa ne nsa nyina to agu mimi meli me na me kan ye wa record me kasa send ya mama Gloria enfa me ho maka semi Vivian J your ba womra me constituency aso obenu aduane me twitwa ne nsa nyina to agu no makodam me pe mo ka se yagimi wo ho mo de ye adwuma wi a ye yagimi fo ma mo monko na mo dakai mu yeye monko na mo sisi akase yeye yenye nkurasefo nya agimi fo ma mo sa de bia na wi ase me ka kire mo wi ase ye mfa nko ba bia dia wo ye bia one day wo be count agu bu na wagya ho akọ de nipa da sane dia wo ye bia wo be count agu bu na wagya ho akọ enu achi ma elon mo se mpanifo ni nim ho hwe me wo ho na elon frɛ me ye national deputy woman organizer semi why na ama me say to me ni say wonu wo mo ama obi free national free Accra ba no aduane me si metwitwa na me say oh yes mimi meli na me si metwitwa ni pakron sa to agu because me kwa campaign ma hu wo ho ani ma hu ni pakron so ho ni pakron woni constituency baby oto aba no onkwaje ni school feeding wo ho na me de me nkọ demonstration mimi nkọ demonstration bi sister me de mimi wo me constituency ho kerebia wo so opese obe no aduane no ombra obeba beto me achi meri wa ase no mo twa ne nsa nyina to agu no makodam me pe mo ka se yagimi wo ho mo de ye adwuma wi a ye yagimi fo ma mo monko na mo dakai mu yeye monko na mo sisi akase yeye yenye nkurasefo nya agimi fo ma mo sa de bia na wi ase me ka kire mo wi ase ye mfa nko ba bia dia wo ye bia one day wo be count agu bu na wagya ho akọ de nipa da sane de wo ye bia wo be count agu bu na wagya ho akọ enu achi ma elon mo se mpanifo ni nim ho hwe me wo ho na elon frɛ me the national deputy woman organizer semi why na ama me say to me ni say wonu wo mo ama obi free national free Accra ba no aduane me si metwitwa na me say oh yes mimi meli na me si metwitwa ni pakron sa to agu because me kwa campaign ma hu wo ho ani ma hu ni pakron so ho ni pakron woni constituency baby oto aba no onkwaje ni school feeding wo ho na me de me nkọ demonstration mimi nkọ demonstration bi sister me de mimi wo me constituency ho kerebia wo so opese obe no aduane no ombra obeba beto me achi meri wa ase no mo abusuana ensem ne bi eno no ene ni din gentre ha
ma ene asamo no edu violence headquarters Afia Schwar ne gaboboa no ana sister is wo also o judin asem credit o be ya matches ya bedu atem akwa ma Afia Schwar ne ga asoja ne de agu ne so this year na ga this ba power ya na ka se mi tie e na Vivian jail ya ma waduma wo nhwa wo skin no se ye wutie ni ya ma wo letter se merit ho na Vivian prison wona kono no ye fe kuma wood for kan ya tin ko for do ma to wan film there no ya ko fa James Gardner kra won ko campaign na danfo na any dondume no wo kwa no akoja no we jijan chawo ya me mama 10,000 and 20,000 wa boa sa mi treat wa wo ya boa sa mi treat one say obi wo ha wan shadan kan jo so ya boa but obi treat you to send a pet say bianim feeding bia ya feeding mame because meri dia me na ya no so mo ba be chicha mo and na wo say meri ti be chicha mo ma bi yes ya ma ko no aduane na kodo ma ma fie ha Vivian ana ko Julius o se wadam fo no ko Julius na bra fie yes I want your mama side chick or you Julius na bra security and NDC mobile and Afia Stadium munti bi fa na djuma kwa ma ne me papa Jubilee House say mo man here I say mo papa when na Afia Stadium nam no sese scan ye jojo ni ye ni we na mo de na ko Germany ni wa ba no oguso sere but I Ashanti region problem Asantis are not accepted in the NDC know that and no peace a couple of my friends I've been madam for so person money 10 times and that's how I feel towards it too. A couple of my friends we want to reach out to the woman na you be money capital and you know say when you na kayini say na what you want a press conference so no need to be ayo sorry I'm not can pass asem tray awusiana ensem bi no no a ene heat tension ejina mu papa na audio ya edi kan ko tie ye sister Mariama ensem bi no na chese NDC platform so ana sister yi echire mu so ono nsuro etakrampo na ono na de nsasi no bu eye Vivian Jopa onsuo ebehwe yebekoso ede ye ne ede nsem na china de yebetofon bia ba no yebemahwefo ne atiefo ahu mesew so ba no subscribe no share na busua na timi akoso ayekesi safe shipping say wo container bia opese okra every US a eye form numbers na ni mpanimfo emon komo twetwe nkomo mpanimfo say omoye door to door pickup ni delivery nyina ne eye car na opese o ship home appliance electronic gadget eye spare parts na opese o ship a any safe shipping eni nkomo na container no ana onema no emedu o man kronkroma Ghana sundiem na bibia ntumi enimu ye fam dan kwesi prince Macau.